يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے یعقوب اولاد، یاد بکنت منی ہم احسانہ کہ من شمع سرا کتگو پورا بکنت منی قول و قرارا من پورا کنا شمع قول و قرارا و یوکا چھمنا بطرس سے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام لقب بتا. یہودیاں بنی اسرائیل پمیشہ گوشک بیت کہ آ یعقوب علیہ السلام چکو نماسگا. یعقوب علیہ السلام 12 چوک بیتگا پمیشہ یہودی 12 قبیلہ تہا بہر بتا. ایک قوم تہا اللہ بازیں پیغمبری دیم دات. قول و قرار ہمیشہ کے وحدے کے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کیت اور شما اسرا ایمان و یقین بیارت وہی رندگیریہ بکنے اور من ہوتی قول و قرار پورا کنا و ہما ذلت اور رضوائی کے من پشم گناہنی سبب شما سرا ایر کتگ آیا دیر کنا و شمارا بہشتا برا. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و ایمان بیارت ہما چیز سرا کے میں نازل کو تک باوردارو کنت ہمیہ کے گوشمائیں و مبت اولی نمنوک ایے و بہا مکنت منی آیتا پکمی نہا دیا و یوکا چمنا بطرس سے. بیہی ضمیر قرآن نیمگا رو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیمگا دوئیں حبر درستا پرچکے لازم و ملزوما بزن بید یک دگرا نبا. ہر کسا کے قرآن انکار کت بزا یہ محمد عربی انکار کت صلی اللہ علیہ وسلم و ہر کسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری انکار کت بزا یہ قرآن انکار کت. تفسیر ابن کثیر. یہ اولی انکار کنو کما بے اسی تفسیر ہمیشن کہ یکی و ہما علم و ذات کے شمار ہستیں آدگرہ نیستیں ہمیشہ شما ذمہ داری گیشتریں کہ شما پیسرگیں کتابانی زانو کے اور دومی چیز ایشنت کے مدینہ تہا یہودیاں چا درستا پیسر دعوت دیگ بھی ہمیشہ آیا آگاہی رسگائیں. یہودیاں نی تہا اولی انکار کنوک شما مبے اگر شما ای پیم کت کڑ آدگے یہودیاں نی گمراہی وبال شما سرا کپی کہ شما آنی گمراہی سبب جوڑ بیا گئے. ازا اللہ آیتا نی دیما دنیا دراہیں مال و متاع ہچنہاں تو سک کم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ہور تور مکنت حقا گو باطلا کہ شما چیر دیت حقا حالانکہ شما ایزانے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. برجہ بدارت نمازا و دیان بکنت زکاة و رکوع بکنت کو رکوع کنو کا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آیا شما حکم دیت مردمہ نیکیے وطا بیحال کنت حالانکہ شما وانت کتابا آیا شما نفهمت نسمجت. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. کمک بلوٹت پس صبر و نماز بے شک کہ گرانی چیزی بید عاجزی کنو کانی سرا. صبر و نماز ہر دو اللہ والائیں مردمان واسطہ دو مزنے سلاحاں یہ دوئیں بعض فائدہ مندی چیزاں. حدیث تہا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بابتا کہت کہ اذا حزبہ امر ففزع الى الصلاة. ہمیں کے واجہ دیما یک اہمی و مشکلیں کاری آت گڑ واجہ دیم گو نماز آدات. مسند احمد جز 5 تاقدیم 302 ہفتہ 2 ہفت مطبوع المکتب الاسلامی. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
हमायत के सद्दकंत क्या डिक वरंत गोती परवर्तिगारा ओ आया हमाये नेमगा वातर बियगियां या बनी इस्राईल اذكروا निअमती التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين او याकूब चुक्का याद बिकनत मनी अमा एहसाना कि मन शुमे सरा कुतग व मन शुमारा मजनी दातक दुराही जहान तहा वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। बुतरस से अच्छा हमारा ऊँचा के कारा नियत हिच कस आदगिरे इन चुके ज़ीरक नबित पर यह सिफारिश है और ना के ज़ीरक भी चाहिए आयोज़े और ना आ कुमक कनकबा इज़न बेद अल्लाह हुक्म व इजाज़ता कस सिफारिश को तनकत हंचु के फरमाने मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निह काइंत के अल्लाह गोरा सिफारिश बेकत बेद ये इजाज़त व हुक्मा आयतुल कुर्सी दोमी चीज़ हमेशेंद के सिफारिश हमानी वास्ता कनकबित के आ इस्लाम व तौहीद सरा मुर्तगा आके कुफ्र व शिरक सरा मुर्तगा आनी सिफारिश कनगे हिच सवाल जोड़ नबी हमेशा के कुरान आगाही दंत के इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह हर कस के गो अल्लाह शरीदार जोड़ बेखा बेशक अल्लाह बहिश्ता वास्ता हराम कुता सूरत अल माइदा आयत 72-2।